Kiara kia Asian Quarter o hakuhe na tauni ya Nyeri nikio kiara kiria kinene makiria gicigo-ini kiu. Kiara-ini giki niho gikundi kia mbeu njethi kionaga umithio wao wa o muthenya kwitukira urogoti wa indo iria macokaga kwendia ta cuba. No riu kwa ihinda ria mieri 6 iguka kiara giki gitigukorwo haha angikorwo witikaniria gatagati ka ruhonge rwa NEMA na thirikari ya kaunti ya Nyeri wa kuga kiara giki kieherio haha ni ukuhinga. Mikakati ama ambayo wamezungumzia kwa kimombo kusema roadmap itaanza juma lijalo, na baada ya muda si muda, yani baada ya miezi kama 6 hivi, tunataka tuwe kwamba hii dump site imefungwa na dump site mpya imefunguliwa na inafanya kazi. Aikari aria makuhiriirie kiara giki maugite makoretwo ugwati-ini wa kunyitwo ni mirimo iria yumanaga na giko giki, guko mbunge wa Nyeri tauni Esther Murugi akimanyita baru. Hii garbage ikiwa disturbed kidogo huwezi ukakaa kwa nyumba yako, na hivi sasa karibuni tumeanza kuwa wagonjwa sana. Sisi watu wa Asian Quarter na watu wa KAG na wale wengine wako pale, na tutasema hakuna takataka tena italetwa hapa. Ona gukiri oguo aria makoretwo magietha muturire kiara-ini giki mari na haho wa gute mawira mao. Tondu ithi hani ho tunageria kuri ho tu no ho tuikaraga ari ngiherio gakaithithi twari ni ndeithagia tondu ni tunyamu tu ndarogota tukwinja tu nithia gutwendia na nituka cikagurwo guku na nginya makoto na andu ciothe nona ni ngirite mundu wina mugwatani tauni. Mutaratara wa kweheria kiara giki haha ukambiriria kiumia giki giukite. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.